Husikik saya mai ni Moris ona ya situação difícil, também inang aman mate hotuona. História Moris sira na kono sofrimento oi-oin. Idane sai referência bania, hodi lori orfão idane sai ema na be forte. Oi lorong, ni hetan sucesso ona no sai ema na be util ba sociedade no nação idane. Turmeta acompanha a reportagem na be equipa GMN preparona. Destino Moris é uma didaknya lahanesan. E é uma balão mak Moris é feliz larang sem falta botruma ou acompanhamento usina ngaman. E daí se passo ida tu belelori sira ba Moris dia e é futuro nian. Mas bem é uma balão durante sira viagem Moris sem presença e na ngaman nian. Obriga sira luta o sofrimento em uen no ikus mai hetang Moris dia. Ter mai e te acompanha muito. E a viagem Morisnian é uma ida honia história rasik. Contente no triste, hamnasa no tanis, no seluktan sempre focor ba ida minha jornada Morisnian. E a história Moris a família nian e é uma balung halau sirania viagem Moris, o acompanhamento husi ina no aman, o de saia nesan matadalam ba o ansira, no sai fatin sadere, o de guia o ansira, o sirania força na beia to o ansira bota. Mas be susartebes ba o ansira na be lakon sirania inan aman husi keke. Sai uankia kia otas se kik hanesan experiência Moris ne bena kono o desafio sira husi aspecto emocional social no economia. Bainhira inan aman laiha ona família sira ka ema ne be besiklio makse sai fali inan aman segundo ba orfão sira mas be tratamento husi família la hanesan. Husi ida nemak sai forma labarik orfão sira ni mentalidade atu sai ema nebe maduro. Lakon liberdade labarik nian, no obrigado serviço anesan ema bot, forma sira ni hanoi na tu paciência, hori aguenta hela ho família, tambalaiatan ema ida nebe ni sadere ba hanesan ina no aman. Luiz Tavares, Husi município Bobonaro, posto administrativo Atabai, Wankia Luiz Tavares, lugar uan ikus Husi mau aling naingwalu. Siranya inang mate ihatina rihunida tusia hitunulu resin lima, painhira halai tama bailaran. No ihatina rihunida tusia hitunulu resin walu, siranya aman mos mate tuir. Hafoin lakon inan aman mau aling naingwalu ne, hilidala nebela hanesan, hudi halau siranya Moris. Luiz Tavares ne benudar uan ikun hili dalang hodi hela hamutuk honi amang kik ya Batu Gede município Bobonaro. Ia ne bal wiso esperança katak bela hetan suporta husi amang kik bania atau escola. Mai be a realidade ne bemak ni hasoru ni amang kik hakarak Luiz Tavares atau serviço hanesan karau atan hing karau no halotos no natar. Luiz Tavares ne behanesan wankia, o idade ne belabarik, obrigado halo serviço sirane. Luiz conta kata que a tempo dader, nia colega sira, lau ba escola, nia tem que bahasai ulo karau, husi luhan, bahusi ki hafohohon, hafoin nia ba escola. To ina da rumah ita, ya mesmo itne pai ni alin da rumah edukan kan lahane so itne inang aman rasikala. Anto sempre hanori hau parten ki hing krau ho idade ki hengkrau bakunatar da rumah se exemplo tu lukan sekolah ne na doron de tela tu kita sene student na doron umuran toron kampuran toron to sekolah ne hau da rumah se bakul natar jadi bakul natar da rumah kono te hosik te kraune tenglur ba po hum par hosikela mas darum film sekolah da rumah hau mau bene pas de aing halai bali sekolah tempe ne hau kuliah kata pai sira ulukan sira la escola sira nunca iha lia poina kata otingki escola i haula sare mas haware hosi quando hau hing krau badinas halo natar badinas krau la ha eminatar irene mas sir contente sira nunca iha lia poina kata kai poros to no ba escola nunca tu ano ina ne da rumah sebe
Ne makan sui ha kuliah kata ke emana rorona na usai baku natarela. Usai dunia kerau natar laran. Ansabe lur ba khusik tia mai pale mau ben lur pasi ande tak soi thalai det wa sekolah. Katua sirne nunca tu fo hanoi inde kata poni futuro na utin kari nunca tu motiva ita. Nunca tu fo hanoi dalang diak makira neve. Sirne hanoi importante hanoi kerau ne tama completo kalan labele haimne to oso natar. Ai ne importante kerau completo. Seida lakong ola bele tama he uma kala. O tem que buka completo le mako bele tama uma. La ola bele tama uma. Robot Sirane Hotu Luis Tavares lá com esperança kataknya sela sucesso. Iha tempo Indonesian Luis escola e escola primária nebe tempo neba temi honaran sekolah dasar KST. No tu regulamento escola nian cada semana iha loron segunda-feira estudante de Hotu tem que atrás completo vestuário mera puti onde realiza echarra bandeira mas be iha cada semana Luis labele tuir tamba vestuário mera puti no sapato la iha. Luis iha de tropa exercício nebe bele usa iha loron terça-feira to sexta-feira. Onsa obstáculo buat bahau kata kau sela sucesso ya futuro na tamba lakon esperança na gala toran dulin tamba hau segunda darum hau laba sekolah da tamba honia kalsa ida merah putih peratu pacarane lah ya hau ba sekolah ho kalsa olahraga ulu kayak bol kalsa olahraga dete kalsa lori halo exercise na ulu ba sekolah mas to tempo de professor era narang Isabel Pereira mata biantiang ni husu kata Luis Tavares no sama segunda na olabel tama sekolah. Au kuliah matam be au kuliah bania kata profesor hau lamai tam hau ni kalsa merah putih lah ya. Husi processo sirane ia momento ida Luis Tavares ni aman kik ni benia helaba ni uang mane consegue sosa vestuário merah putih ne nune Luis Tavares contente hori tuire charra bandeira ia cada loron segunda-feira. Vestuário ne Luis la os usaret ba escola, mas be Luis usa mos ba misa. Triste tamba hau label tuire hamri ke ema barakasne ema contente gela daruma uhin krau kan darum basic sekolah daruma krau de parte autora lima ore papa ira mau bel tuir batasne mai be ho be grasa maromak ne mau ne bel hanoinya sosnete krau perne ho be sape one par segunda utama daruma kolega bali epin so opin tama ne la hau mukan sa razão ou em parlava ele tama gala mas haula bel kuliah sai ba kolega serne kata hau ropa la ne haula kuliah o buat serne daruma ia natal ema usa ropa daruma usa une calça minha ne lori ba misa Hoidade ne bekik barakliu goza sirane liberdade bahalimar. Mas be Luis Tavares o inhira sa escola, ni honia colega sira henkarau. Luis honia colega sira henkarau aproveita hilimos no umaran o difan, no nebele sosa caderno no lapiseira, liu necessidade escola nian. Daruma am henkarau ia patudene daruma am buka be numaran sirne monu. Daruma am pahi strana India ser par sir sosa gala atsap sir laus bal bola atumai sir hare am pahi la numaran ram sir sosa tia ida pale makane daruma numaran tau motuk depois be koine depois sona be mina nune depois ninia be mina ne lor pahi mercado ne par bele muris sosa caderno sosa ia la haluha mau balu me ajuda mas buat ulu kan unya ajuda be ma bolo ₹1,000 det mas o tem car serviço gala. Desafio sirane senti todan no neto escola classe terceiro ano, Luis decide fila bahela honi bimbot ia tabai. Ia neba Luis ladung hetan desafio ona, tambah hetan apoio husinia bin no nia kaben no nebele remata nia escola primária. Tambah kelas 3 paturia usinti batoran gala nebe binda ba atete ipa mai helton haure ita tangkala hang motukan. Darum lori be hansia atabai ne kon bazar ya besarene am lori pahi asu manu an lori pa anta komisa be bele muri sana gala bele muri sana hobe daruma família bade au lori pahi wan pa ba pos oniam am poda ne kompani lori ba laude hosi be atabai ko lima ne lau ba sarene ba para pa be manu hobe asu darum dar asu.
Foi ida ne Luis decide bahela fali honia maung ida ia bali bom tambah akara continua ni escola pré-secundária. Ia ne ba Luis sasoro desafio barak liu, do ia momento moruk balun, ne be Luis se lembra to agora. SMP ia bali bom ne darum ita sai mai kan maung hobi o ansen ne darum hantiana darum kala tei makala to manega o hate are basana mamuk tiana gale. Antang haunia primeira rasi que agora é bem setel maliana narang osor tavares kemudian kan fai hari nesung ne antai e vizinho vale antang como hamo samlahona ia tempo be batar antau silu batar ya tau hele ahilete paramba fai batar na sintiam lakar kan amai pot perhani te ante sabte ingala bi ni mau ni wane fotikal hantia te anta hau mai kan mura kala ipa hamla lo saune batar ne ta sakona parat pota thane ti para continue fai hare ne anta kala bing mau ne perikone manane kala rona be manane tuirba lur batar ne tudau ne be manane konse lur aisar ne bakhone liman to agor sei fitarela ne sei fitarela depois Allah os balbo toba baba turia tete be pai ki koine mas como hansa oya kuliah kala pai ne kala ladum be sara kala ketamen kata am khela kala kar serviço os papai faz roupa hamos larang kurbe tamabe kan tem kurma tau ya tanki gela o kurbe tanki na konutia depois bairo sai escola ba tanki ne tuntiana daramo be tamba o ansir tem faz roupa tu magala hari esperando ema la sinti kata kurbe ne kan torangala antan toho escola hotu mas hasa se sinti kata ipa huni mursina tansane det inaman layane daramo hana inaman tanas det. O problema sirane, Luis decide bahela fali ni amankik ni oan ida nebe antes ni sosa ni vestuário. Luis na fating hasor desafio moruk sirane, no nesimo de continua hakat, no paciência, o de remata ni estudo pré-secundário. Escola pré-secundária remata una, insabele continua tan, ba escola secundária nian, esperança laikona. Mas bem o momento esperança ne atula konona, Luis setang apoio tan, usinya mau, hodi lorinia ba continua ni escola secundária e o município Bocau Toremata. Ia neba ia desafio para continua soro, mas bem ni hililiu atu paciência, também ni hakara katu remata ni escola. Foi remata na escola secundária Luis Hili Fila Maidili, hele ia ne família balong ia taibesi. To ia ne Luis até tem kata, nia sei la beletan, atu continua nia estudo ba universidade tambah asor problema botlio ia financeiro. Mas be Luis consegue retando nia ajuda husinya mau nebe nia helaba. Cabe 92, descansarei também lá ia força lá. Então momento no 1994 hari mau Agustino ne dembe ipanusa ma itro mesak ma iuma ne itro mau malia or lorong kalang o das umulara o te o faz roupa sirotot sai nusa mau label sai hari mau outside ne antai tempo no 1994 departamento de narambe peternakan eu timnya anta loke anta agora nso cara escola foi tosana vari gestão anta anda mas mau forrau ajuda a escola. Então, me força a resistir time né, até saiu a pecuária, a peternakan né. Então, não havia então tem que escola. Ia taibese Luis Sasoro desafio moro para, mas bem la coia tu lá com esperança, também a cara que tu continua a escola universidade Toremata. Aí ela taibese o mau de o militar. Ne tanki bot mas oting kuria vele temba verbiru ne mas esta kon darum me lorai ko sai skol bar mamukten e oting sim ver realidade takal oting poting robak ne ba kurupale verbiru par mayan hasi ta nervoso mas nervoso laran de to na itat kulia la vele gala itat kulia maka se balu hamene hatet palita sai os humane itat ba hele ne beta.
Foi Luis remata o grau licenciado, Luis sai docente e atina Rio Rua Lima, onde Hanorin falha estudante Sira e a Faculdade de Agricultura Departamento Pecuária. O grau nível licenciado, Luis Sacaracatu continua em estudo mestrado. No Ney atina Rio Rua Sanulo, Luis aplica bolsa estudo Rua, não consegue passar, onde continua em mestrado e a Faculdade de Agricultura Pecuária e a Universidade Gazamada, Yogyakarta, Indonésia. Nune Luis Tavares remata ni estudo e atina ring rua sanu resin rua. E atina ring rua sanu resin hat, Luis Tavares continua fali ni estudo doutoramento e a Faculdade de Agricultura Pecuária e a Universidade Gazamada Yogyakarta, Indonésia, toremata e atina ring rua Nulu. Husi história moruk sirane, Luis Tavares, da Daune, hanesan docente e Faculdade de Agricultura Departamento Pecuária. No Dr. Luis Tavares, nebe hanesan wankia kein karau, da Daune, niamos hakia karau vaca e a atabai. Husi processo moruk ne Luis na fatem fo agradece bania família sira, liu sira nebe magdurante ne nia helaba. Ba mana ne adang ka mana, ida ba mana hari haula diak ne ma gor hau sai diak ne. Semana mak momento ne para teing buat hang outro dia kelle tanto hau sera ada baru ita be faz roupa ne ita faz roupa bahava ite depois nya bat mana balo bat cek ta roupa ne super mas só tá ite faz pala. Esse processo moruk sirane be halonia sai sucesso, Dr. Luis sempre faz liu motiva fali ni estudante sira. Fundan memang sempre faz no ngami kata aproveita o inhira inangaman se iha, aproveita estuda tamba emane be maka fo motivação ba ita 100% ni usinangaman. Inangaman ne maka motivador ne be maka diak ba ita tamba ni diang sucesso ne be maka ita precisa tudo ba primeiro maka ita ninangaman. No ni sempre essa ne imi ser inangaman completo ne imi tem que agradecer no na fatinha esforço hauda inangaman la ia husi hau kikuang ne habel sucesso tamba sama imi la bel sucesso. Essa história do Dr. Luis Tavares nian, foi Hanoi meita hotu atu aprende paciência, tamba sai orfão ida la os atu triste det, ho realidade ne beia, mas be precisa tu hamrik ho força, no barani, ho de asur destino moris nian. Bot hotu kona ba moris ne lalau atu contente no triste, at no diak, ida nemak se sai sabe principal, ho de forma ema ida nia característica. Husi história nessa matéria ba uang kiak sira nebe maklakon una inan aman. Katak desafio ne lahamati ten espírito vontade atu luta. Husi história nebe ita acompanha, espera katak beleza nessa lição ida e reita nemores, no na fatin valoriza ba buat nebe acontece ona. Mesmo a soro obstáculo barak, mas bem na fatem esperança, onde luta a soro situação refere. Luis Tavares liou uma situação difícil em Subarhela, futuro de Akida. Equipa cobertura, GMN.